malok harenain televisão gemen ma Cristo hadome. Ba episódio da lei dane ita kolio itu angkon aba Maria nudar sinal bae mahoto nebe hein na inya loro. Maluk sera ita hoto atene katak Cristo hari ne creda hodi halibure mahoto morise mundo idane. Mai be e mahoto nebe morise mundo idane laos moris pa mundo ne de. Mai be mahoto esperança katak nia se ramata ne loro ne tempo e mundo idane nia si hakat ba tempo selo kida futuro ida nebe laos e maka prepara ba nia an. Então, na infeta nia presença nudar maksoi ne na Cristo ne ina e a Santa Creda nia nudar sinal esperança. Sinal esperança ado den katak folara metimba ema maromag nia povo atu bele prepara ni an atu hatene katak ema nia futuro la mamu ema la lako nia futuro ho na infeta nia presença e Santa Creda. Malsira konaba na infeto nia presença nudar sinal esperança e tabele foto hoje livro Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 5, número nenulo resinualo to nenulo resensia. E ele vai dizer na infeto sai bala lehan, laos clamar red, mas be isin ho clamar completo. Algo será? Tá mas sai demang na infeto e maida. Nabe morse mundo hore saya masir selo. Mas bem, nia bele poder e capacidade é kebit atau sai bala leh completo isin ho clamar. Malu ser primeiro tempo ser ali vai episódio valo e ta hatene tihona e ta colia tihona acompanha tihona hatene tihona kata na infeto hahu e momento nebe simu convite ho São Miguel Arcanjo pode de kata nessa naia atau makanya atau halu tuir tene lia e momento de na infeto lá so na ema bye bye na infeto na konono ho maroma nia presença lili maroma filho então nian sai santa ona nian sai ona sacrário para Cristo nia presença nian sai ona templo ba Jesus Cristo nia presença ou é ba na maroma Santíssima Trindade então tempo de noite de cada na infeto lá os moris ba nia isinde nebe tebes tu nia nessa ema nia moris ho isinida mas bem, nia preparado, nia antomag na kono det hona maroma nia graça, hona maroma nia presença. Também dane, Jesus Cristo nebe, ita hotu atene kada mate liu tiha loron tolu, mate la manan nia, mate la uku nia. Liu loron tolu, Jesus Cristo manan mate, nia morisias. Foi liu loron hat nulu nia morisia mundo de, nia sai bala lehan, foi isin ho clama. Também Jesus Cristo maroma filho, e Jesus Cristo hola isinida i hana infeto ne knota tamane hanesa ne sabala lehan nia fo podermos ne lori ni ne ina sabala lehan ho isin no clamar ita den kata Cristo hari ne creda ema he creda peregrina creda ne bela orai creda ne behala ne viagem e mundo ida ne ema primeiro ne tamala lehan ho isin no clamar mak na infeto então na infeto ita den kata nia tamala lehan ho isin ho clamar foi esperança bot mas ita nebe se moris ia creda peregrina e mundo idane pode de encata se ita ne moris tuir na infeto se ita ne moris simu maroma e itanian se ita rai itanian ato sai templo maroma nenian maroma ne horik fate então o jere te husi mundo idane ita firma anesa na infeto tamela lehan ho isi no clama itamos se lori maroma que itanian ita la husi itanian mamu ita la husi itanian sai ocupado buat mundo nia buat material recurso em sira fierba maromak nebe moris itanian ita nebe moris pa maromak nia rasik si halo ita sai hamutu kona maromak iha loro nebe itania isi material arramata ita hamutu kona infeto sabala lian da malu sira que tá luar na infeto makita ni esperança na infeto makreda ni esperança katak creda ni ina creda ni matadala na infeto bateu na leha ita hutoto moristir marone vontade moristir marone hakar labele hamamu kan ba maroma hakunuan fal buat barbar mas pelo contrário hamamu kitanian ho si buat sira oi nebe maga halo ita do ko sine marama hakoni tanian ho marama
atu ikusmai. Ita bele bahamut konia ia reino rohan laik laleha. Malu será? Sei tabele hareo itoan iha Bíblia do Novo Testamento. Iha São Pedro nine surat 2 Pedro capítulo tolo versículo sanulo. Iha neba itar rona qualia konaba naine loro nebe sito mai loro nida. Ita hareha mutuk de parte leitura idane. Naine loron sito mai hanesan ahunai nida. Iha loron neba lalehan sira sei lakon ho tarutu makas no ahi seihan lakon rai no buat hoto nebe iha nia. Alok sira nebe ita rona buat idane ema santo sira hare nani sona katak mundu ne ho buat hoto ne iha ninia rohan buat hoto sei lakon. Enta ema hoto nebe morishe mundu idane. Moris ho uma, moris ho carreta, ho motor, ho osa, no rikusoi no yoe. Ta rona katak naine loron sei to mai. Lai he buat ida nebe permanente he mundu ida ne. Lai he buat ida nebe eterno he mundu ida ne. Buat hotu iha ninia loron, iha ninia rohan. Ta manuk sera. Ita moris he mundu ida ne. Mai be ita hatene katak ita ne he naine ida. Naine ida ne sei mai loron ida. E a parte evangelho dalla Roma Jesus qualia. Matan moris neo nain ba? Tamba imila hatene loro ne horas nebe nai se to mai atu bulu imi. Bele he kalam bot. Bele iha kalam fahe rua. Bele tempo nebe de. La hatene tamane matan moris neo nain ba. Tamaluk sira. Ita hotu hatene katak. Seita moris e mundo ida ne. Ita prepara ita nyamba nai ne loro nebe se to mai ita la hatene tuir. Modelo ida nebe semak sai nudar modelo atu ita hatene hein ho consciência ita hatene kata hein laos fácil tala barak ema iha programa ruma nebe madean kata o ita hahu tu kusanulo ita hatene hela horas tu kusanulo ema nebe mai tarde o Thomas dal ruma atraso ita hatene kata sei la do mai be nine loro nebe atu mai den kata mai hanesa ahu nine nela visa loro ka kalan Nia la visa fulan katina nebe ita hototo moris na fatin ho esperança ida. Malu sera. Ita hoto atene kata. Ita ihe maida nebe sayon na modelo esperança nia ba igreja, sayon na modelo esperança nia. Mas ita ida ihe momento nebe ita nessa maroma ne povo, ita renda dau na inia lora. Amane malu sera. Mas ita hoto hanu filha fale ba. When hira ita tamo ne tempo advento. Na infeto sai nessa figura boa tira tempo ema nebe hatene hein ia naine ne presença hein ia naine visita naine ne vinda tamane malu sira mai to hoto honeon holara hare filha fale nudar creda Jesus Cristo tauneina nudar modelo nudar sinal esperança mai to hoto nebe hein naine lora ato hanesa na infeto nebe hatano na ba maroma nesta nai atawa makane atu halo tuir de itania hakara nunemos ita ideia nudar na infeto ne on ketahaluhan maita hamuto na infeto treine itanian atu haten hein nai ne loro nebe to mai ai maluk sira hein nai ne loro nebe atu to mai o hindi kata lalehan selakon loron selakon buat hotu selakon ne kata i tempo ida bana tempo ida nebe mosu sinalo yoin nebe halo ita tau quando ita la tau esperança ia na maroma, la tau esperança ia na infeto, la tau esperança hanesa na infeto, malu sira, ia momento sira be hanesa nene, ita namlele, ita halai tu sai, ita la tene, tau neon metin tau la remeten base. Então, hanesa na infeto na be ia ni moris, nia, mas que tene kata ni moris e mundo, mas be nia fua, nia clamar, nia neon metin deti ia na maroma, nia nunca hadokan husin na maroma, nia nunca hasezan husin na maroma. Então, na infeto nudar modelo. Mas ita hoto nebe hein naine lora ita hare hanesan ida nebe tau hite ne oi ida nebe moristiona tu esperança ida ne ida nebe hatene lor esperança ida ne to roha ita mos nessa sona infeto makeni modelo atu hatene hein naine lora nebe atu mai malusera hamuto na infeto la bele lara susat wai hirite enfrenta sinalo yo il mundo nia wai hira ita rona raise taruto la lehan selakon rai selakon botutu senakso
Mai be kita luan. Hamutu na feto tau esperança metin iha nai maroma. Maroma mak ida nebe tau te ite he mundo ida ne. Nia promete nesse mai loronida. Maluk será. Tala para kita dengan kata wai hira ita hein tamba horas ita lahaten. Loron ita lahaten, fulan ita lahaten, tinan ita lahaten. Kalau mai ita hein to ita dukur. Ita hein to ita hirus, ita hein to ita barco. Mas maluk será. Tama na infeto no dar sinal esperança, mai bakreda, mai ida. Tamane ita ne hein, banai ne loron, ita laos hein ho oina boru. Ita laos hein ho triste, laos hein ho hirus, laos hein ho nakale. Pelo contrário. Ita hein ho haksolok. Ida ne magbuat nabe ita hare o ita rona iha Concílio Vaticano II, capítulo 5, número nulo recensia. E na bade kata ita precisa hein ho haksolok, hein ho alegria, hein ho esperança bot, tamba ita laos mesa. Ida nebe maromak tau atu heinita e santa creda. Ida nebe maromak tau atu foi esperança maita, atu sai modelo esperança nian maita, laos ema qualquer reda. Mai be Jesus tau ni neina rasik makso neina. Ida nebe Lord Jesus Cristo tamai ho mundo ida ne. Nia makamriki hetene oi. Nia maklau tuir tion nadala ni ne. Nia makida nebe sai modelo esperança nian mai ita. Tamane maluk sira mai hoto. Hanoi fila fale, tebes dunik. Ita hei nai ne lor ita lahatene tuir. Ita laiha determinação. Tamane ita so hatene hei kalan loro bai hirade. Mai be, o insai ta hei. Além de espírito, alegria, espírito haksolo. Tamanai feta hamutu koita, mai be keta haluhan. Tambay ta hei ni ta nai ne loro. Ita hei ho hahalog dia. Santiago dehan. Ema ne be fiar, mai be hahalok laiha. Hanesan fiar clamar laiha, fiar ne maten. Então Santiago hanorin ita, podi dehan mos kata. Wai hira ita hein da dauk nai ne loro. Ita hein ho hahalok dia. Ita hein ho ita ne fiar, mai be fiar ida ne labele fiar ibuntu tundei. Label fiar tamba hau da bade de igreja, fiar tamba hau ba missa det. Fiar tamba hau reza det. Fulan maio hau la falta reza terço, tama sayuma. Fulan outubro hau la falta reza, tama sayuma. Mai be pelo contrário. Hau reza ona dia, hau missa ona dia. Mai be hau na reza, hau tem se traduz e hau ne moris loram. Exemplo que quan makane, hau reza miama. Amiama ni halalehan tulunema ato hahi itanara. Hau ne lefuan hahi marong ne narang kalai. Hau ne hahalok hahi marong ne narang kalai. Hau hahi maromong na narang quando hau bele tulun ema kiak sera. Hau bele fo consolação ba ema nebe triste. Hau bele sai kbit ba ema nebe fraco. Além de dane, maluk sira kita luhan. Itamos reza ya oração na miaman. Harai perdão mai amisalan, no darami perdua ema haloat ami. Maluk sira, harai de dia kita ni muris lorol. Ita serane dia kona. Ita murisona e maromong na perdão. Ita husu maromak perdoa ita, wai hira ita reza miaman. Mai be tebes tune. Depois de ita husu maromak perdoa ita, nebe halo sala, hasuru maromak, hasuru maluk sira. E ita ne parte ita perdoa noite ne maluk sira, honion holarang kata. Maluk sira. Se ita perdoa ita ne maluk sira, honion holarang, hodi hanuin kata tebes tune. Maromak ne perdoa mai hau, nunca lá con loron ida. Hau ne sala bele boto eh nebe, hau husu perdoa hodi hakribi hau ne sala, maromak perdoa. Se maromak perdoa hau nia sala, hamos halo tuir buat tidak ne. Maromak perdoa hau, atau hamos bele perdoa hau nia maluk sira. Maluk sira, ita hein nai ne loron, hein ho esperança, hamutu kona infeto, hein ho solo, mai be, hein ho halo da dau kita ne caridade, hein ho fosasse da dau kona baita ne fiar. Hau ne fiar, ne buat ne be malahare ho mata. Mai be, ema bele hatene kata hau ne fiar ne iha dunik, hau ne fiar ne boot dunik, hau ne fiar ne metin dunik. Hau ne fiar ne diak dune, quando hau traduz hau ne fiar ba hau ne muris lor. Hau hatene hadome nai maroma, i hau ne muris lor, i hau ne oração, i hau ne atitude sira, i hau ne hahalok sira, mai bemos. Hau ne fiar haturu katak, hau hadome maselu, anesa hau hadome, hau ne an rasi. Maluk sira. Na infeto ma kita ne modelo, atu hatene hein nai ne lor. Na infeto hatene hein,
nai ni nia loro to ikus mai nia tameh lalean paisin hok lama mai tahamutu ko nai feto hatene hein nai hein hok solo hein ho halok dia hein hok fosasin kono baitene fia